Okay, kung ano dito YouTube, Maribel Garcia says here, hello Manong June and ating JM. Happy Father's Day to all. Thank you for the beautiful music and laughter. Always makes my day brighter. Happy early birthday to our dad in heaven, JM. Song request, Amaze. Please, thanks from Maribel Garcia. Okay, Alma Erpelo, happy Father's Day, Manong June. Magandang araw sa inyo, FDD. Kablaawa Manila kay ko, Jack Balangke. I miss you, Papa Jack T. Tandul, Kabatuan, Isabela. Oh, okay. And last but not least, Manuel Eliorin. Pa-shout out mga karuba kini bakit ko nga ni Yolanda Bautista ken dayto hinagwapo nga balong ko nga ni Brian Dale Eliorin. Salamat karuba from Kuwait. Okay, ba? Hi mga idol, happy Father's Day po sa mabait at mapagmahal na asawa ko. Thanks sa lahat. I love you pa. Anton, idol, pabati naman po yung mga anak ko, Princess and Angel. Thank you po idol from Shirley Alonzo. And Sir Emmanuel is watching again. Ayan, mga idol, kablawak man namin nga tatay dito ay Baryomi, Pinoma Kawayan. Nang nangruna kinilakay ko nga ni Pio. Tinagkablaaw ni Cora iti Pinoma Kawayan. Good afternoon, pabati naman sa tatay ko na si Catalino Sagun na natutulog po ngayon from Barangay 2, San Mateo, Isabela. Okay, good PM idol, greet ko man ni tatang ko Lupe. Kinlakay ko Onofre. Apo, agkakauni. Lupe, kin Onofre. Maso pa ya. Lakay ko Onofre ng Happy Father's Day. Thanks from 268. Apay, ngayon kastama, neda nagsurat ko sta. Kita, idol ko ni tatang ko na naman. Naku, sayang. Sayang po, yung dapat nung last week po. Last week po, di pa nagsurat iti idol ko ni tatay ko. And then, that's sayang na the text na. Okay, anyway. May isang sonata po, tingkam kansyonan. And if you know the song, pag-text yun lang ang tati dawati. May text tati dawati, may kata kayo. Sige, delete ako. I-text yun lang itinagan ni tatang nyo. Monotawon ni tatang nyo kanti address na. Sa baling mo ito, di ka di. Medyo title na ngayon. And the title of the song. Yan. Ulitin mo po. I-text yun lang tinagan ni tatang nyo. Namonotawon nan. Kan taga no, kan J answer. Yeah, the title of the song. I-text nyo lang po for 200 pesos. Ito ay 0917 1500361. Ako Okay. talagang di memorize the text lang dito. Oh, what is the title of the song? It's not time to make a chance. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl to settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I once was like you are now. Yet I know that it's not easy to be calm when you found something's going on. But take your time, think a lot. Think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
It's the time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside, it's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I agree, but it's them, they know, not me. Now there's a way, and I know that I had to go away. I know I have to go. Yeah, so our winner apo dito text line tinag-textan na, of course. Ato mong ba dito page and YouTube, but then tayo kung namin tatayan sa balin di tadamdama. Okay, for the meantime, ito pala text line, and our winner is from Purok Uno, La Paz, Cabatuan, Isabela. Iti title iti sonata na is Father and Son. Okay, and our winner is Tinagang ni Tatang Nakat, Dini Kuchapin, 65 years old. wow, congratulations Tatang. Dang atati pakitaan nga 65 years old nan. Aji NSO na. Okay, that's it. So, kitaan tanto no 65 nga talaga. Joke okay. lang. Kuna ni Ben Makarilay, hello ka IFM. Greet ko lahat ng daddy, tatay, papa at tatang. God bless po sa lahat sa inyo. Happy Father's Day. Wens from Ban. Kung ano benta tayo, Ban Makarilay kayam. And John PH, pa-shoutout man kuya. Nilakay ko nga agar aramid di yelo nga ni Ferdinand Tamayo. Happy Father's Day kanya na kuya. Thank you kuya. May ni Auntie Juby dati in PM na. Naku na. Pag-greet daw sa mga rescuer na dad, na lalo na yung naka-duty ngayon, si Mark Joseph, Kuya Benedicto, Joel at June po from Junel, Salvador. Kaya ni-greet yung mat kano ni Manong Rick Istokapio. Day talaunay. Pumaysa ka dagiti atulihan ng katangtangadan ni Rick Istokapio DJ. Apay ko na. Napapati height na dayta. May isa ka dagiti pagdumdum. Anyway, kuna na to ni Kabsat Lani, Kabagis Lani, Toledo, Salcedo, Urahang adumdum nga kisuna. Happy birthday kano kadagay duwa nga daughters na, of course. Ito kayo papakablao dito. Na happy birthday kuna na. Ni? Giti kadagiti duwa nga babalasang na kuna na. Ni Ira into no June 19. Ket ni Iana ket ni June 21. Okay, kablawak ka na isuda kuna na tatay. So happy birthday kadagitang ubing. Okay. Pakibati si father ni Jonah, kaya natin Jonalyn. Sa Silly Aurora, nasa hospital sila now. Uy, bakit? Oh, what happened? Na-disgrace siya daw si father. Pero thanks God at okay na siya. Ayan. Get well po. Okay, and kuna naman ni Kabsat Ronald Salvador, Itivhilo, Hawaii. Brother June and Balong, kablaawan yung mamot ni Punong Barangay Bolivar and Ronieto Salvador. Jay San Antonio, the Father's Day. Maraming salamat mga kapatid. Kuna na, of course, Happy Father's Day. Kada kita. Yan. So, adupay dito. Actually, kuna ni ading apo, sakit na ni Tatang. Happy Father's Day po kuya. Pakibati Tatang Bino. Agsalda kini asawa ko na si Gilbert Bautista. Mahal na mahal ko po kay God bless po kuya. Thank you po. Kini kuya ko Jonald Agsalda kuya. Thank you. Kuna naman yan. Ay po idol, pwede po ba ako babati kay Karen Tobias na nag-aalaga po ng bata po sa may San Guillermo? Pwede po ba mag-request ng tumeng po? Salamat po idol from Brian Orenya. Ayan, manuti makantami po nga Ilocano, takadwan kami nga pang tatangket English ayan, and Tagalog. Ayan. So nga, paspasensyan, no manuti Ilocano. Nga, sige man, kumansyon taman tatati Ilocano song balong. Aha.
Nagpasyarak itibigat, balasang indak na sara. Indatun kuday tuy ayat, inuwadag nakdinak kayat, kinigdayak kay ketmaya. Nagpasyarak itimalem, bakit metentay umayen. Sinaludsod ko tinagan na, ayan ayat timbaganak, ket kunana agasawatan. Gem uray no kasta, asawa ek idaaduan. Paraan anak jay ubing, para awir jay bakbaket, tila am kek no penget da. Uray na po daw, jay na po daw, nunakem na't alawaw. Kaarig ngantay tunggal taw, alumlumned atum tumpaw, asiksik na wentisisyaw. Uray nangisit tay nangisit, nugaraw na't nagparagsit. Kaarig na't aluti, it sumit-sit-sit sumirsirit, nutok maang magkulagti. Uray na pugot tay napugot, noramid nga tay na urnos. Kaarig nga tay balitok, wenno perlas anabatok, apagraywan day to'y puso. Gem uray no kasta, asawa ek idaatua. Paraan anak jay ubing, para awir jay bakbaket, tila am kek no penget da. Gem uray no kasta, di dak kumakagurgura. Datay kan adda palad na, adda kan bugbugawan na, seknana ratay seknana. Okay, ado pa apo iti text message and messages talagang ato. Kung ano dito yung panggal daw yung manong tito Ivy Seriales ti San Luis, Tuwaw, Cagayan. Kablaawan ni man ni tatang ko, Happy Father's Day, tang. Ato lang ti may baga, kaagbalbali ko kuman, kan aming father, aming lubong, kan aming family Seriales, Burgos, Apolos, Guzman, Fontanilla, Hernandez, Lorenzo, Gloria, Tumikang, Andam, Archibido, especially ni lakay ko, Robert Igloria. Happy Father's Day, lakay, kento anak mo. Anak mi nga may isa ni Ivy Gale Igloria. Thanks and Happy Father's Day met keng kat dito. Kung na dato'y kaanakan from Tuwaw, Cagayan. And itimat apo IFM page. Kung na ni Roy Quaresma Blas, I should say. Mga idol, pabati nga po ang Happy Father's Day po sa papa ko na si Rodolfo Blas. Nakasalukuyan po nakikinig sa inyo. Watching here in Salinungan East, San Mateo Isabela. And ni Florigin Lapuente, Happy Father's Day. Kadagiti padak nga tatang mga idol, guwaping spasyadaw dagiti taga Las Cota. Hapo na pukaw. Okay, taga Las Cota. Damdama nga ituloy yun ta. Nagpukawan. Okay, at ngamin tumawag, mapukaw no ka. Anyway, may sabi abo nga surat ti Kantay Kundaway, may isang entry. And nangabaka po ti may isang radio, dahil ito yung balasang from Riza May sa Raos of Villa Carmen, Ramon Isabela. Oh, ay, Villa Carmen, kung namutin from Bacoor, Cavite, kita man lang ni Wawana kon. Okay, kung na nagasat nak siguro nga taon, tainik kanak ni Apo, tiya, nagdungo ken manang ngisakit nga tatang.
Malagip ko man, iti nakaarami na iti pagkakamali, iti bihag ko. Ket para kanya na, haan nga kamali, no di ket di may isa nga blessing. Madinak sinaksaktan, iti naamuan na, no di nagsinsinangit kami nga dua, sana imbaga, tanggapan tayon, haan nga karma dayta anak, blessing dayta. DJ ko muna nga nakita nga ni tatang ko nga nagsangit ken nagparintumang ti sang wanak. Gamin may salaan kuman nga tawanan at na maestra nga anak nan ngem na paay ko paay. Ngem anak hanak tinalikodan binangon nak sinanggana amin nga nasasakit nga pana para kanyak. Nakigubat isuna, tipana, tinasakit nga sao, ken panaguyaw ti tao para kanyak. Kasdenak, ngayon sakit. Kada taray ko, ken sangit ko kanya na, damdamayan nak, anak nga bugbugawan. No di kati, inabayan nak, katingga nagsang-sangit ak, agdeng-dengeg kami met ti kanta sa nakaarakop kanyak. Sana ibagbaga nga lumapan ka ti gubat iti biyag. Para kada ito'y prinsipem anak ko. So, nagsikog iso na. Taduray no anya ti pagkakamali nga maramid mo anak kanto na pailaen. Haan ka nga iwat bati. Haan ko baybayan. So nga isuna iti hero ti biyag ko, idol ko. Iti kinatib care, ken managayap. Managtulong nga tao, ken na respeto. Agyamanak, tainik kanak ni Apo ti Incredible Hulk, ken Superman nga ama. Iti umuna nga lalaki, nga nagsangita, ken umuna nga lalaki, nga inayat ko. Ket, ti panagbangon ko tata, sadyay pinakapaalab ko iti katutuli ko pangarap itultuli ko ulit itagrapaap para kinitatang ko kanhaan lang para kanya ken katatang nudikit di para kadigi asideg ti pusok nga mamati kanyak makaabot yung gana finish line katagijay asideg ti pusok nga amok nga kadukaduak nga anyaman ti pangarap ko, pangarap damit. You will always be my Incredible Hulk and Superman, Papa. Adda, ako na. Ket no, baring mapili man, palubos ni Apple ito yung surat ko, ket kaligagom ko para kanya na, ket may isang radyo nga pagtinggan na mahilig kang kanta ni tatang ko. Agyamanak, can God bless from Riza May sa Raos of Bacoor, Cavite. Nga taga Ramon, iti ayan ti tatang na isong napili lang tayo sa nakabsat. So, thank you so much, Riza. And bagam nga lang, damdama di ba na jay radyo. Balong. Okay, upat lang nga minuto son. Bumasa ta ulit dito yung text line. Text line ba? Sir, pabati naman po ako kay Marigel Minor, Ditaminante Uno, Kawayan City from John Sahagon of Mabini Street, Kawayan City. Thanks, sir, and happy Father's Day po sa inyo. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Happy Father's Day sa aming mga tatay, Danilo Martin at Expedito Garcia. From Donald and Christina of Santa Cruz, Benito Sullivan. Idol, greet ko nga tatay ko si Lucio Jeronimo Jr. at asawa ko Raymond Viernes. Happy Father's Day. Sa nanay ko, Rosiel Jeronimo, at sa mga anak ko si Janjan at Maymay. Thanks, Idol. And hi, Idol, pabati naman ng aking tatay na first at last na lalaki sa buhay ko na si Jimmy Mamawag. Happy Father's Day, tatay. From Lynn Mamawag ng Punit, Benito Soliben. Well, thank you. May sabi nga surat balong. Ikantati kong daway. Atay na nga tatay iti radyo. Nga premyo na tatay of commercial break. Okay. Tap nung malpasan. Dagatoy nga surat. Ati maudit ito yung basahin ta. And the rest, DJ WordPress po tipang kitaan yun. DJ entries dan. Okay, entry number 6 from Angelica Valdres of Kalakap, ang hatanan Isabela. Akit ko na nang
Naimbag nga aldaw yung Idol June and Idol JM. Siya ni Idol Angie Valdres. Ket alangarod, Idol, takayat ko kumamot nga ipadanon at inanumong istorya di biyag ko. Isong idol ko ni Mr. Melchor Tuibeko. Kuna na, one idol isuna ketaan ko nga husto nga tatang ta iso nga rod ket may kadong asawa ni inang ko idol. Isuna titimagder akas pudpud nun at tatang ko ta sino papakan na ti amin nga pagkurkurangan tay pudno nga tatang ko manipod panakaipas ngay ko JS Pram ken panagturpos ko ti elementarya high school ken kolehiyo ket isunan tinang suporta kanyak tatalupay laang titawang ko idi imbati na ni tatang ko idol isong idol ko isuna nga minhaan na imparik na kanyak nga hanak nga pudpud no nga anak nga putot ta imbilang nak akas la prinsesa amin na masapol ko katited na agpaiso nga maililiw na matlaeng kinitatang ko idol ngem awan maaramidak ta addamat nan ti sa bali nga pamilya na ken addamat lang ti putot nan ngem uray no kasjay idol kayat ko latamat nga agyaman kanya na tono awan isuna awan ni nainang ko kat awan ak kumamat lang dito'y lubong. Okay, nasakit para kanyak Idol June kan Idol JM nga panunutin when laglagipen nga naglabasak amin nga naglabasak tibiyag ngem ket kumat manglipat ken mangpakawan iti amin nga nagkurkurangan ni tatang ko kanyak ket kumat laeng ti agyaman kini Papa Melchor Tuwebeo nga tahaanak nga binaybayan. Diyos ti kumuyo ken ka Papa Mel ken naragsak nga aldaw ti tatang ken amma ken ka. Okay. Alang arod Idol June and JM sapay lo kumata mabaso ito ti surat ko agyaman ak Idol June and Idol JM naragsak nga aldaw kadagiti amin nga tatang tinumo ti biyang Angie kuna na NPS radyo tiket ko nga isagot kini Papa Melchor. Ayan. So inalan na po di radyo tatayen. Ayan nga ro, tagsubli kami, kalpasanti sa magmamano apong palagi.